Puasa tuh musala sold out tuh. Full capacity, overload tuh. Sampai yang kedua. Nah, itu baun limaunya kue-kue kalau di dekat rumah awak tuh. Emang enggak pakai parfum? Parfum limau. Enggak, maksudnya kan parfum sebelum sholat, habis mandi ke sholat. Baun limau tuh kencang, Bung. Iya sih. Kue mana baun limau? Jadi kalaulah hari pertama tarawih itu nak Baun limau tuh kayak ikunya gitu. Jadilah kan aroma khas. Yo, bau tuh kan mengingat memancing memori itu. Jadi kayak tak baun limau tuh kayak ikonya bulan puasa lah masuk bulan puasa pertama tuh. Makanya pas di Jakarta ndak terasa itu deh wak do. Karena ndak do limau. Ndak do bau limau itu do gitu. Pernah wak ngekos di Jakbar ketua bali limau tuh mah.